meni nikad nije bila dilema. Evo, za mene je uvijek bio gušt biti u kazalištu na predstavi. A volio bih da mogu ne biti u školi svako jutro. Sve znaš. Gluma mi je top topova, pa kad sam na audiciji za film Glavonja dobio jednu od glavnih uloga, bilo mi je jej! Malo je bilo i gutam knedlu od streme, ali to se sve istopilo na brojnim probama. Glumačka škvadra brzo je ubola pravi vibe. Ali pravi test hrabrosti bio je doći na filmski set. Tamo je stalno ko u shopping mallu kad je Black Friday. Šušur, gužva i puno previše odraslih. Pravi kreativni kaos, koji to zapravo nije. Jedan snima zvuk, drugi samo sliku, treći prčka po reflektorima, a slažu se savršeno, ko Rubikova kocka. Svaki odsjek ima svoju ulogu na snimanju. A ako nekome nešto nije jasno, tu je naš pomoćnik režije, Filip, da riješi dilemu. Samo, bilo je jako teško zapamtiti ko što radi i kako se to zove. Pa smo zato za svakog napravili svoj popis profesija u filmskoj ekipi. Kad se dječje glave slože, imena se samo množe. Tako je snimatelj zvuka postao bubicator, direktor fotografije prometnuo se u snimača. Kostimografkinja je naravno oblačiteljica, obućarka. Pa su tu svjetlači, šišatelji, stavljači, snimači koji se miču, kontroličarke iz produkcije. Kad su čuli kako ih zovemo, smijeli su se slatko ko mi djeca. Na kraju sam skužio da u filmskoj ekipi svatko ima neku ulogu, a ne samo mi glumci. I da smo velika obitelj, igramo se, radimo, svađamo se, živciramo i volimo. Ali kad dođe vrijeme za obiteljsku fotku, svi se radosno okupimo.